pinipan ke okining tay si betang lo serin an parke aro na tang chol lo niki doan ta nang pansi nang chipidar lo ni thirang nang ko kan yang paklang ri binong nang sini chorlo nang sini kailo jo nang pan kolom nang man pi mo chiklo exam lo mati lapana tok duna chiklo jon ke tum chitong long le lo punang padam long le exam phan lo charli nang ji nang chingtung pikpo hi chiklo jon vele ko ekai ding pi boche ji pan ke chiklo jon teng hong de nang la niki ni pai son se chiman pu kongri hemasa chalang chot po ki charli thik thelo niki pirthe ke matha jut koklo bina school nang gidun pathe po binong long dun jui po ipo to oi nang kera son le men ke chua chiklo binong pen chitong det pen ni chiklo videti o la so chiklo so lama pot atoe binong pan ka chithana hol punang theng long lok ti o to ya jo ma si binong hem dam ham lo ni poke bini penang panang theng long chit ma pusinang ki pu o ni ke binong pen ni chika kon e binong ke purong so pidam juina hadak le chipo chidam nang pusinang ki pu ni tarong so pisi do gang tung la dak rong ke ni kai chipa jang tung te exam an ke chepa jote kang tha oi subject is sivet lo ke ni tanang tum ning ke hanga son along ke nang khang nun elo Serlin nang ting ni ride pi hek pen ke thera ekorti epok an su se nang ke hem tanan chi humri tu sar tumta akai simat ke ingtang verveji ni poke ni phan ke hem nang pa wang long le lo ki kadun chi thulang ke ing ang li ke tok misen pute iko pai pu ot Long hangpi ningkan krenar ke panaber osumar chopa thitum do pusita MCP card lo dun ride chok pai do muaroi VHND ke pedas there ni sikisik lo de chathan noi dam thulang ente da Serlin Lo Charlie thek thilo kali oi Serlin exam marks ta nang ong mu
dak le nang noi jo te hem ke du uti ke do thai ta ve Kidu ke plang le munit ki hok kadi oi. Aja dasar le jo claim sita ining ing thir advan le claim lote 4 munit ki mi ke ho. kalang lo sita bang tu ma son hem room do o alon do jot putakali pu ke do ma ke do phan hem chikim wong chot lo yo Ning chipa biri serlin. Duk pa de cream si ri chot cholong. Bubang sar ike thanalam chobai kali. Nat lon tete poke. sai ke klem dam pen wang vela nang le ke nang le nang po kaning ve lu ke Nè po to nang tôi mà, nè ông con to nang tôi mà. Nè cái nang tuần đấy, làm lên tao mọi. Po ana ni supo supi cái số nang lang ốt mà vậy. Chết tao lắm mọi, ale vậy lo. is sarbrata kai ta la horang jun ling ti po ase chi pa thera ti tiri ti bok tera tu nang ar ju dunong nok te ko pisi nang ma thapo keng ching rodam de thada lang su nang sik pi arlo Pini ne office a theng no long che thek lok mas nang kidun te po. Kapre ga sai pen le ke wang ali. Nang tum saya phan che ba rep lo te. Osomari ko mat sikilang lo oi serlin. Sorry Bino, nitum usufan gi unedar lo. Apa ita chithe mitrang ben sinai burtulo. Selin arta ki jum hek lang joini. Delivery hood avidam pigan lo. Red blood cells ta vipin. Lasi anemia pen. Recovery apornang la. Nona matke selin apan aningi ba thege nang sot. Aninga duk padori. Kali bulote depression dam juipo. Mentally support piduntu. Aw kapran permission ji apan ke. Selin arta ka vipina jok alang body pregnancy archa gune dalo. It's a very common case in underage pregnancy. Nangtum, chisik paminang ji mati. You could have lost her too. Stay strong. Nangtum, chisik paminang ji mati. You could have lost her too. Nang dia den lo oi serlin. Ni thang ta nang rak tun thek thi den lo. tum hola so ke aja ta matha tek thera joini oi fir thia ki sung non phoden an se chini lo Chini lo oi. Itum result klang det pen. Nang first division pen ke pas. Nikai ta nang chima thawer ti. Nasinang phan arni sinang je tong ji meni pusi nang mark sheet kai ta ni ri teng chi bi ding ti oi nang Charlie thua sonte moreng war sai ke long tun vek ji nang Open University pen le Charlie che patang den no oi nang ke nang ning ta ding o nang ning ta ri o hema sai ta che klem long po hem ta che lang long po Monang Charlie tang etlo pulote ni tumai CDS long le nang chirap dun rong noi arta ka wepen pinan ki do tum ki sungalam hai hui tami chirok to ga me ki do analong ki nang thanun bomo nang le phoder lo sita kapre ka tuma phan ki papu phete jia phan le bor ipon mana det ka chiki ke lisonim sotum do ka Charlie ki thekhen lo kumri Every year, a large number of students drop out of school in Karbi Anglong. A survey from Sarva Shiksha Abhiyan revealed that around 13,031 students dropped out of school in the last 5 years, out of which 6,072 were girls. Dropout rates are considered to be a great wastage in the education system. Not only do many students leave school without acquiring basic skills, but their premature departure represents a significant waste of scarce education resources.
One of the main reasons of school dropout is early child marriage. It robs girls of their childhood and threatens their life and health. Girls who marry before 18 are more likely to experience domestic violence and less likely to remain in school. They have worse economic and health outcomes than their unmarried peers. Child brides often become pregnant during adolescence, when the risk of complications during pregnancy and childbirth increases for themselves and their infants. Many cases leads to maternal mortality rate (MMR) and infants mortality rate (IMR). According to the National Health Mission, it has recorded 114 maternal deaths and 856 child death rates during the year 2017 to 2022 in Karbi Anglong district.